yemerera nguha ikaze wowe mukunzi wa KTV News tugiye kubana mu makuru yo kuri aya manywa yo ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane 2026 na makuru tugiye kwibanda ku ngingo zitandukanye. Reka mbanze nguha ikaze kandi ngusuhuze wiriwe neza mukwaya. Uriho Cyprien. Leta ya Kongo yagize gutya yihurwa amenyo yitabaza umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira. Nyamuneka ni mugira ikintu mudufasha. Uribuka ko baherutse kwakira abimukira 15 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muryango uti muravuge muvuye aho ngaho ibyo mwaganiriye na Amerika n'amasezerano mwakoze ibyo twe ntabwo tubizi. Indi muri hari nuko ahantu yitwa Kipupu werekeza Uvira FARDC yakoze ibara yambura abaturage yariherekeje. Abaturage bari bagiye gucuruza ibambura ibyabo. Turibuze kureba nanone uyu munsi umuyobozi wa MONUSCO mushya ategerejwe Igoma ribuze ko bajyanywe n'iki abantu bakitega cyangwa se bakwizera muri uru ruzinduko rwe. Turibuze kuva ngaho turebe imyigaragambyo ikomeye y'abanyamurenge yara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utuntu twabaye abantu batigeze bamenya cyangwa se Leta ya Kongo ibindi bintu yagaragaje bisa naho bidasanzwe muri imyigaragambyo. Turibuze kuza kubigarukaho. Turibuze kureba nanone kandi ihura rya Masadi Bulos ndetse na President Ndayishimiye akaba yahuye na Ndayishimiye arongera ahura na Tshisekedi. Ibingibi bihatsiki hanyuma ingabo z'Ubugande nazo zagize gutya zigamba yuko arizo zabashije kugaruza abantu barenga 200 bari barashimuswe na ADF. Turibuze kujya muri Masisi turebe ibiri kuhavugwa. Abaturage benshi bo muri Katoyi barimo barahunga ubutitsa kubera ikibazo cy'umutekano muke. Turibuze nacyo kukitsaho. Mukwaya se ubungubu sinaguha ikaze muri Masisi ngo bimeze bite ko mbona bisa naho byahinduye isura? Masisi isasu ryongera riraza aho bitiga Gatoyi ndabona ari M23 ndetse na n'ingabo za Kongo zifatanyije na Wazalendo bikaba byatumye abaturage benshi hariya muri Masisi bahunga. Masisi ejo bundi twavugaga hitwa Mitimingi. None uyu munsi ndabona byageze Gatoyi cyangwa se Katoyi. Bikavuga rero ko abaturage ngo bahunga bakaba rero barimo berekeza mu bice bitandukanye. Iyo mirwano rero ikomeje hariya muri nuza muri Masisi ihatsiki. Ni ibya bindi bavuga ngo controle ahantu ubona muri bice bya Gatoyi abantu ushobora gusanga bahunga nka 5 mu kwezi. 5 mu kwezi ntabwo nizera ko umuntu ashobora kuryama mu nzu ukwezi kuzashire atarahunga. Kuko ndimo ndabona ngo kuva kuri 27 z'ukwezi kwa gatatu ngo hari nka village cyangwa se nk'uduce ngo tutakibamo abantu. Baravuga ngo nka Bitoyi, Bukumbi, Mutindi, Kilambo, Bunyabati, Kashindi na Burinda kugeza uyu munsi ngo tuduce nta muntu numwe ukitubamo kubera imirwano. Ni imirwana hanini isa naho yakomeye cyane. Uribuka muri bya bihe hapfagamo umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma. Uribuka ko hari nyuma yaho habaye imirwano ikomeye cyane kugeza n'uyu munsi muri Masisi ntabwo wavuga ko haratuza. Hari bimeze nabi rwose muri biriya bicurumba ngo n'uko kwezi kwa kane gutanye nibwo byakomeye. Ubwo batangiraga gushaka nk'aba metri ziriya axe. Ariko ni nako kuri ntuza aho Mitimingi twavuga ko bimeze nabi bo habashe kuboneka agahenge. Habonetse agahenge ariko urabona hano Katoyi birasa naho byongeye guhindura isura. Ariko abaturage ngo bagahungira Warikare mu gihe Warikare nayo itameze neza. Gusa ntabwo iyo operation zirimo kuba muri Masisi zimeze nka za zindi zo muri Rucuru, za zindi watubwiraga zo gusunika FDLR cyangwa se n'abazarendo bakajya hirya. Mukwaye rero mbere yuko dukomeza aya makuru reka mbwire abantu mwazengerejwe n'amarozi, yabaye amarozi y'ibitegano baguteze mu nzira cyangwa se baguterereje ayibyo baguhuhereye za Nyabingi, za Karande, igifu, imidido, umutwe umaze igihe kirekire
abakobwa bagumiwe n'abasore ukumva ngo umuntu ngo ntago azashaka ngo kubera ko ngo nyirarasenya ngo yaramukagiye ngo nyirakuru ibyo ngibyo bibaho ntihakagira umuntu birenze ingohe ababuze urubyaro. Namwe rero nagira ngo mabwire yuko hari umuganga ubafasha ariko akoresha ibimera akagufasha ibyo byose bigakemuka. Uyu muganga akorera rero hose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko afite icyicaro muri Uvira ndetse na Goma. Abari ku mugabane w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntimuhangayike kuko bakorana na DHL bakakoherereza imiti. Hamagara rero kuri nimero akamenyetso ko guteranya 243 986 812 576. Ibintu biri kubera muri biriya bice ni nk'intambara nk'iya Gicengezi. Ahubwo burya urugamba ahantu rushobora kubera rukomeye ni ahantu mu kibaya cya Rusizi kuri axe imanuka igana muri Uvira. Ko bamaje kuzuza y'ingabo n'ibikoresho amadrone n'iki byose bashaka gukora igitero cy'intuza cyo kubutaka. Ari M23 wasejujeyo ibyo bikoresho ubwo no kuvuga ngo nitwinjiye mu yindi nkuru nshya mu kibaya cya Rusizi. M23 yakoze deployment ikomeye cyane gutyo. Oya yisanga mwibirindiro kuva bayikura muri Uvira hari aho yafungiye aho iratuje. Hanyuma ku ruhande rwa leta nibo bashaka kuza kureba uburyo bayikuramo. Bakoze baramfurushije cyane. Bazaye n'amadrone menshi amwe drone zimwe zigenda zifata ama-image n'iki byose no gukora igitero. Wiba ko twari tuyimumaza amezi nkangahe batarwana ibi byo kurwana barwanisha amadrone. Bashaka gukora igitero nka kimwe bari bakoze ubushize nko mu kwezi gushize muri izi axe za Ruvungi. Ruvungi banosheho biranga. Ari amakuru mashya yuko bashobora kuba bagiye kongera kugaruka n'imbaraga nyinshi cyane. Barashaka kongera kugaba igitero cyo ku butaka. Kurumva ubu ngubu bamaze iminsi ari amantuza madrone akora barashaka kugaruka barwaniye yo ku butaka. Ubwo no kuvuga ngo ni coalition FARDC Wazalendo FDLR y'abarundi nta rundi yongereyemo umucanshuro. Umucanshuro. Bivuga rero yuko mu kibaya cya Rusizi dushobora kubona rwambikanye. Mu kibaya isari yose bo nibuzaterwa ku ruhande rwa leta niho bazagaba igitero. Ko nabonye sabaza rero bavuga bati nyamuneka hari dukurikije imbaraga M23 ifite hano icyumweru kimwe cyonyine ntabwo yabitarongera kwisubiza Uvira. Ntabwo ibintu byo kuza kugaba ibitero bimeze gutyo bishobora kuza gukururira ibyaga. Ahubwo FARDC nabo bafatanya bakaba bakisubiza Uvira. Ese kurandi rwa M23 yo ntabwo tushobora kuza kubona bashobora yenda kuba bayirusha imbaraga bakayisubiza inyuma nubwo ari nihafite yari instaye ariko naho yagiye ikura abandi nabo bari instaye. Urabona ishusho y'uru rugamba ruri buze kugenda rute niruramuka rubaye? Buriya sinzi uburyo iyo dukorana ibi biganiro n'ibyo abantu amahame abantu bagomba kwakira. Ibintu Amerika yavuze ni ihame. Nimba yerekana yuko Amerika ivuga ngo dushyizeho ibihano kubera Uvira, ni ukuvuga ngo ubwo Uvira abantu bayibagirwe. None se mukwani wowe uvuga ngo M23 basa naho bayiciriye umurongo bayibwira ko ikintu isigaje ari ukuza kwirwanaho no kwirinda yuko aho yafashe hatakara. Niba hateguwe ibitero bikomeye cyane bifite imbaraga zingana gutyo nkuko ndimo kugenda mbona makuru angeraho ambwira ko FARDC na coalition yabo bipamsye mu buryo ndimo kubona bumeze burya, M23 iri buze kwirwanaho dushobora kuza kubona dufate nk'urugero ruri kuba muri Masisi biri kuba muri Rucuru. Ntago bashobora kudeplaza umwanzi bakamwigiza kure nabo yenda bakayisohokamo. Ndaza kugusubiza. Uribuka byabaye ngira mu kwezi mu kwa gatatu
ibitero byabaye bibere muri iyo akise n'ubundi ni Ruvungi ntibabisubije inyuma. None se byasabye ko bajya gufata ni Runingu bambabarira abakunzi bacu. Ruvungi ni kure M23 ihari, ni Runingu, ntabwo byarenze Runingu harazasange. sinzi agasantere nimba ari gute, nimba ari gaki, sinzi. hari agasantere barwaniyemo cyane. Yego ndumva nanjye ndimo nkibuka, ariko ni agasantere none gasa naho karara muri Runingu. Hari abashyize bariyeri nyine kugeza ubu ngubu abantu babyibuke yuko umuntu uturutse mu gice cya M23 atemerewe kujya Uvira centre, cyangwa uturutse Uvira centre atemerewe kuba yakambuka ngajye ahari M23 kubera bariyeri nyine zashyizweho na coalition ya FARDC. Nari nkubajije ni uyu munsi kara twabonye kare kameze nk'agatero shuma kaje kadafite imbaraga ku buryo byanabaye iminsi 2 gusa affaire nyine M23 birayirangije. Ariko uyu munsi ko basa naho noneho hariya ngo byari kugira ngo bapime barebe se uyu mugabo bunde hano afite ize mbaraga. Uyu munsi bongeye bakagarukana imbaraga nyinshi, bikangombwa yuko ongera akamirwano nk'iyo muri Decembre umwaka ushize. Ushatse kumbwira yuko M23 yakomeza gufatwa amaboko gutya, cyangwa ishobora kwirukana ikagenda niyo ayikandagira muri Uvira igahamagara amahanga iti muze mufate Uvira muyifate nka zone tampo, dore ko nubundi mwashyizeho agahenge, muze muyifate nka zone tampo, hanyuma twebwe twisubiriraho twari dusanzwe turi. Ariko ntago dushaka aba bantu kubera ko baraza bakeruganiza bakatugabaho ibitero, bamara kutugabaho ibitero bakadushoza cyangwa bakaduhamagarira kujya mu ntambara. Iyo option yo ntabwo ishoboka, biragoye cyane. Biragoye cyane, ni nabyo abantu bagomba no kwakira. Buriya urega hano mu kibaya hatandukanye na Minembwe. Mu kibaya ushobora kubita umuntu bikarangira, ntabwo biri ngombwa ko ugomba gufata Uvira, kandi isaha yose azazira uzamurasa asubireyo. Muri izi ntambara ubona ziba, ikizazirangiza hazabaho kwakira impinduka no kumenyera ko kanaka mugomba ahari mukamwakira nyine tu. Ku ruhande rwa urabona iyi ntambara yo mu kibaya cya Rusizi. Rega ubu turimo turavuga amakuru mashya, kuko mu kibaya cya Rusizi twari tumaze iminsi dusa naho ducecetse, ariko byagaragaye ko hashobora kuba hari umugambi w'intambara ikomeye cyane ishobora kuza kubaho. Ubwo abantu bakire ko niramuka inabayeho izabera mu kibaya cya Rusizi, ese M23 yakemera kurwanira muri zone yayo? Erega icyo nacyo ugitekereza na buri umuntu yarwana arinda zone ye. M23 yakemera ko baza bakayisanga muri zone yayo, iyo zone yayo ikaba ari yiberamo intambara. None se ariko kanze mubwire kuki zone yayo baje se ikabarasa bagasubira inyuma bakagenda babaye bafite imbaraga se? Ubu se abinjiye mu Kinigi muri cya gihe cya COVID ntibarashwe bakirukanka bakagenda, byasabye ko RDF ijya Bugande? Oya. None se ariko bari baje ari nk'agatero shumara abantu bakeya baje kudestabiliza. Ibi bitero bigenda biba aho biganisha nabo ko hazaho gushimangira intuza imbibi. Gushimangira imbibi niyo terime nkoresheje. Ubwo umunsi leta izemera ko ibishobora guturana na M23 batayigabaho ibitero, ubwo nicyo navuga. Ikindi nuko nihatangira kuba ibitero bindi bitari ibya M23, ibi byose bizarangira. Okay, ariko nanone ntabwo wakwirengagiza andi makuru ahari yuko coalition irimo gukomeza ahantu bita point zero ndetse no muri Fizi, bakaba barongeye n'abandi bakaba barongeye yo batayo. Iyi point zero bakaba bashaka gusa naho bayifashisha mu gukontorora za Minembwe, Mikenke na za Baraka, ndetse bakakontorora na route nationale numero 5. Iyi gahunda ihari binavugwa ko ngo impamvu bayihisemo nuko babonye ko gusa naho bizera ko bafite Uvira furu bigoye mu gihe M23 iri mu kibaya cya Rusizi.
ikindi cya kabiri bamaze kubona yuko kuba bafata Minembwe ngo birukanemo M23 bidashoboka mu gihe M23 iri mu kibaya cya Rusizi, ari nayo ntandaro y'ibi bitero bikomeye bishobora kuzabaho, kugira ngo barebe uburyo M23 bayikura muri biriya bice bya muri Plaine de Ruzizi cyangwa se de Rusizi mu kibaya cya Ruzizi cya Rusizi, hanyuma bayigize inyuma bityo babashe kubona ubwisanzure muri ho plateau, base naho bazengurutse Minembwe none na M23 yabirimo mbese bakore nk'akantu k'akaziga gusa ko kuyifunga bayitandukanye naho yenda yabigeze Kamanyura cyangwa naha. Urumva n'izindi n'andi makuru mashya arimo avugwa yuko izo renfort nazo zabayeho aho hari kuri nuza kuri za point zero, bagamije gushaka tactique zatuma M23 ivara muri ho plateau cyangwa se no guca connection yayo n'abari hano mu bice byo mu kibaya cya Rusizi, kuko ngo hari connection ikomeye ituma kugenzura Uvira bitabafuru. Ikindi cya kabiri ituma na Minembwe kuyikuramo bidakunda ku ruhande rwa FARDC kubera iyo connection iri mu kibaya cya Rusizi na ho plateau. Ariko Fizi na Baraka umunsi bizavamo bazagumiza gukora ibyo byose. Sinagusobanuye ko ibyo bintu ni ibibazo by'igihe, ibyo bice bindi nibifatwa tuzareba ko bazasigara aho ngaho. Urakoze cyane mu kwahereka twigire ku biganiro bya Masadi Bulos ndetse na Tshisekedi na Ndayishimiye. Turi buze gukomereza cyangwa tubanze mu myigaragambyo ndumva ariyo twabanzamo wa mugani, kubera ko abanyamurenge baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze imyigaragambyo mu mahoro. Nago tugiye kugaruka ku byabaye mu myigaragambyo, ahubwo tugiye kureba muri kurise mu mfuruka zindi abantu batabashije kumenya habaye iki. Basabaga rero umuryango mpuzamahanga gutabara bene wabo bakomeje kugabwaho ibitero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango Mahoro Peace Association wateguye imyigaragambyo yabereye mu mujyi wa Washington DC watangaje ko yitabiriwe n'abanyamurenge barenga 4,000 baturutse mu bice bitandukanye bya Amerika muri leta zitandukanye. Uyu muryango wagaragaje ko ingabo za Kongo n'iz'u Burundi zifite uruhare mu bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge muri commune ya Minembwe no mu bindi bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo. Ati binyuze mu bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro, ibitero bigabwa buhumyi no gukomeza gufunga inzira bigamije kubuza abasivili b'inzirakarengane kugera ku byangombwa nyenerwa, biri kugira uruhare mu byo benshi bagaragaza nka genocide iri gukorerwa abanyamurenge buhoro buhoro. Abanyamurenge rero bakaba bamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko udakwiye kuvuga ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe abanyamurenge bari kwicishwa inzara, bagabwaho ibitero, bakamburwa ubuzima bazira ubwoko bwabo. Bamenyesheje umuryango mpuzamahanga kandi mu kwaya ko ibikorwa byo gufunga inzira zihuza abanyamurenge n'amasoko n'amavuriro bihagarara, abasivili bakarindirwa umutekano kandi hagakorwa iperereza ryigenga ku byaha bakorewe. Ibi myigaragambyo yanabaye mu gihugu cya Kenya, ikaba naho yarabaye ku munsi w'ejo, nabyo basabaga byari ibingibi. Ariko reka twitse ku byabereye muri kurise y'izara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twagiye urabona ni ibice bibiri. Urebye nk'ibyo nguhaye, ibi n'indi verisiyo yindi yabe nabo n'abandi bari hehe Washington. Ni ukuvuga ngo bisobanure neza. Hari Mahoro Peace Association ni itsinda ry'aba bagabo bagiye guhura na Ndayishimiye mu Burundi. Ni ukuvuga ngo Mahoro Peace Association ni hamwe na Twirwaneho. Hakaba n'abandi bitwa rero babandi bagiye kubonana na Nevo. Nabo baragiye noneho ko uwo ikindi noneho bo bakiriwe na ambasaderi wa hehe muri hehe wa Kongo muri Washington. Wa Kongo i Washington cyangwa uyu mugore wambaye ikibubu ubona niwe uhagarariye Kongo i Washington. Yego. Ntago ari muri UN, ni ambasaderi nyine w'igihugu. Bana Manyoto ramona ku ruhande. Ndabona banditse bati uyu munsi itsinda ryacu ryakiriwe i Washington kugira ngo hakemuke cyangwa hashyirwe igitutu ku bibazo bikomeye birimo ubushotoranyi bw'u Rwanda muri Kongo,
kuba u Rwanda rwarananiwe kubahiriza amasezerano na Washington ndetse n'ibikorwa by'ibitero cyangwa se bya kinyamaswa bikorerwa mu abaturage bo mu Minembwe bikozwe na Twirwaneho. Ati kugira abanyamurenge igikoresho bikozwe n'u Rwanda, ati barangiza bakabashora mu mihanda ya Washington ngo bajye kwigaragambya, bigomba kwamaganwa na buri wese. Ati u Rwanda rugomba kubahiriza amasezerano rwasinye ya Washington. Ati amasezerano akaba Trump ari we wayabereye umuhamya. Urumva hano harimo ibintu bibiri. Hari ukuvuga ngo barimo abangaba bo bamwe mu gihe bigaragambya bavuga biranavuze hejuru, bamagana ubwicanyi bukorwa na Kongo n'Abarundi, gufunga inzira z'amasoko n'ibindi. Abandi bo baraca ku ruhande bakavuga bati ahubwo u Rwanda nirwo rwashoye aba banyamurenge mu mihanda. Ati bityo rero kubagira igikoresho bigomba kwamaganwa na buri wese. Ati ikindi turamagana kuvogera ubushotoranyi bw'u Rwanda muri Kongo. Ati no kuba u Rwanda rutubahiriza amasezerano ya Washington, no kuba umutwe wa Twirwaneho ukomeje gukora ibikorwa bya kinyamaswa mu baturage bahariya mu Minembwe. ni ukuvuga ngo harimo impande ebyiri. None se umuryango mpuzamahanga urumva nde? Douglas umuyobozi wa Mahoro Peace kuri ambasade ntibamwakiriye. Ntabwo yakiriwe, ariko ibi ntago yagezeyo, nabonye ariyo kwifoto, ntago bamwakiriye. ko numva yaravugiye hirya, bo bari kuri reception, uyu ambasaderi n'abakozi bo kuri ambasade bo bari hirya. Reka tubisobanure neza. Nigeze kubona Douglas ahagaze imbere ya ambasaderi nyine n'abakozi bo muri ambasade nka batatu gutyo, yambaye imyenda y'umukara, arimo abasobanurira. Byagaragaraga yuko ari hanze nyine mu mbuga. Oya, ni kuri reception, ntago yigeze bamwemereye kwinjira. Mu gihe abandi baje barakirwa, baranifotozanya. Ibi bintu biri buze gusobanurwa bite? Urabona ambasaderi yari yishimiye aba bamanyota n'abandi. Ikintu gihari ubwo ngubwo, nimugoroba turaza kurebera hamwe uburyo, ndavuga mu kiganiro cya mu gitondo nako turaza kurebera hamwe uburyo Washington iteganya ko abantu bazabana mu minsi iri imbere. Aba banyamurenge ikibazo cyabo uburyo kizakemuka. N'abavuga ikinyarwanda bose bari Kinshasa, bose bizarangira bose babaye hamwe, kuko abari kumwe na leta izagera he bajugunye bisange hehe, bisange nta handi hantu ho kuba turetse gusa basange bene wabo. Ari nayo mpamvu ntuza Kaniki yavuze ngo tuzabakira. Ngenda bona okay, ashobora kuba ikibazo cy'inyungu. Oya kinda nini kuri aba batipe. None se reka nkubwire, mukwa natwe ntago tuba mu Minembwe, ariko ubu ukurikiranya amashusho y'ibiberayo, ugakurikirana ubuhamya bw'abaturage bariyo, koko ntago uhita wumva situation uko imeze. Ariko nyine kubera nyine indi yasumbye indagu, nyine ni gutya bigenda, umuntu agambanira bene wabatya. Okay, ariko nta kundi nyine. Reka rero twirebere FARDC yagize gutya nayo yambura abaturage bafatanyije n'u Burundi, basahura abaturage bari mu rugendo rw'ubucuruzi byabereye ahitwa mu cyo hagati muri teritwari ya Mwenga. Abaturage bo mu bwoko n'ababembe n'abaki ababembe n'abashi bari mu rugendo berekeza Uvira. Basanzwe bangaba bazwiho ubucuruzi buciriritse bubafasha kwitunga. Abaturage bavuga rero ko bari bafite icyizere cy'umutekano kuko bari baherekejwe n'abasirikare bagombaga kubarinda mu rugendo rwabo, ariko bavuga ko ngo bageze hagati none abo basirikare bari bo bagira gute, bari bo babambura. Tekereza guherekeza abaturage bazi yuko baherekeje ngo bagiye ku isoko, mwagera ahantu hagati nko mu ishyamba ukagira gutyo ukabura rashe ukabambura. Ngo babatwaye ibikapu, babatwara n'amafaranga,
n'ibindi bintu by'agaciro bari bitwaje. Ibingibi si bino busambo pe. Nabese ko ari muri FRDC urumva hari ibintu iyo ni ibintu yari bisanzwe kwibona guverinoma iriba nta kintu. Kongo ni mpamvu Amerika turaza kubisura mu kiganiro gitaha icyo bita restauration de l'autorité de l'État ngo nta buyobozi Kongo igira ni nayo mpamvu bona iyavugutiwe umuti nk'uwo kandi abantu bazagenda babyumva neza gahoro ko iminsi izagenda bazajya babyumva neza ariko ngo Kongo uyu muti nimara kunywa ntabwo izaba ibingana gutya. Okay, nagira ngo rero mubwire ko Kongo yarasinye amasezerano na Amerika yo kwakira bimukira ariko ndetse bakiriye n'abambere 15. Umuryango rero mpuzamahanga ushinzwe abimukira wagize gutya utangaza ko nta ruhare na ruto wagize muri aya masezerano, uhakana ibyatangajwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa mu kiganiro aherutse kugirana na TV5 Monde. Uyu muryango rero gasobanura ko ku mugaragaro ko udashobora kugira uruhare mu masezerano ariyo yose atubahirije amahame shingiro agenga ibikorwa byawo, cyane cyane ajyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu n'ubw'abimukira. Nabonye bivuga yuko uyu muryango ngo waba waritabajwe na leta ya Kongo kugira ngo ugire uruhare cyangwa ugire ubufasha utanga kuri babimukira baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ukibaza leta na leta urajya kuzana n'umuryango mpuzamahanga w'abimukira gute? Ese wasinye amasezerano ubwoko ki nibagwaye byo gutunga abo bimukira? Ukibaza ngo kandi hari umuntu ejo bundi watwandikira avuga ati Kongo yakoze ikintu kimeze nk'urwiganwa kubona ngo u Rwanda rwari rugiye kwakira bimukira mu Bwongereza bikarangira bitabaye. Kongo isa nikora ikintu cyo kuvuga ngo twe none reka twakira abo muri Amerika tubereke yuko tubarenze, mwananiye kwakira abo mu Bwongereza cyangwa ibyo deal yo mu Bwongereza iranze, ariko twereka twikorere deal n'Abanyamerika hanyuma twebwe duhite tubakira. Bivuga ko ngo habayemo iyo pressure, ntihabamo kwiga ku masezerano, ntihabamo ibiki byose. None Kongo yatangiye gusa nishaka gufata uwo mutwaro ngo ugereke ku muryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira. Bwana Mukwaya, Kongo ntabwo yizi buriya Amerika yatanze ibiceri barashaka kurya kuri kurusha Kongo mani rwose wasanga yaranariwe kera amafaranga arahari ariko ubwo bashaka gufurapa muri OIM kugira ngo barebe ko bayarya OIM ikaba isigara ibitaho. Okay, na ikindi rero turebe iri huriro rya Masad Boulos, President Ndayishimiye w'u Burundi na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo bahuye banagirana ibiganiro n'umujyanama wa Perezida Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika. Aba bagabo rero uko ari batatu bahuriye i Antalya muri Turukiya habereye ihuriro mpuzamahanga ryiga ku bukungu mu cyumweru gishize. Masad Boulos abinyujije kuri X niwe watangaje ko ubwo yahuraga n'aba bagabo bagiranye inama yubaka yibanze ku ngingo nyinshi z'umubano wa Kongo na Amerika zirimo umutekano w'akarere, ufatanye mu by'ubukungu, amahirwe y'ubukungu y'igihe kirekire. Uyu mugabo kandi yavuze ko na Perezida Tshisekedi bashimye umusaruro utanga icyizere wavuye mu biganiro leta ya Kongo na M23 baheruka guhurira i Montreal mu Busuwisi mbere yo gushimangira akamaro k'ibiganiro birambye mu gukomeza guteza imbere mu burasirazuba nyine bwa Kongo. Hatari umuhate dusangiye wo gushyigikira ingufu zizabyara amahoro, kongerera imbaraga inzego no kurema amahirwe hagati yacu y'ubukungu. Masad Boulos akaba yakomeje avuga ko ubufatanye bugomba kuba ingenzi cyane. Reka tugarukire nanga dusesengura iby'ingenzi. Masad Boulos no ukunda kuvuga ngo Masad Boulos, Marco Rubio ndetse na Trump nibo bazi diru iri muri Kongo ya Amerika, hagati ya Amerika na Kongo mu karere k'ibiyaga bigari kose. Mu karere k'ibiyaga bigari aba bagabo nibo bahedinze inyungu za Amerika cyangwa se nibo bazi ibya Amerika muri aka karere. Kandi nanashimangira ko ibyo yanditse ntabwo ari byo bavuganye. Ntabwo ari byo nyine, ibi ngibi ni ukugaragaza gusa yuko bahuye, ariko ibi ngibi ntabwo ari byo bavuganye rwose. Byo bayasanga bamubwira ati ukoresha uko ushoboye, ndayishimiye urase gutya bimeze gutya n'icyo urwane bimeze gutya na gutya na gutya. Nibyo mbese n'ubwo ibintu bigenda biba hano nabyo abantu badukurikirana bazabasha ko abantu bahanganye bose bahanganiye
reka wenda kuko turimo dusa n'abagana ku musozo mbivuge nemye. Abantu badukurikiranye bumva ko abantu bose bahanganye hano mu karere, yaba no muri Kongo, muri Burasirazuba Kongo harimo abantu bahanganiyemo nabo bose bavugwamo. Bose ko borosi ari bo bigaragara ko bari bosi abakusanya. Kuki adahagarika intambara? Ese abo bantu bararwana ari abanzi? Icyo nicyo umuntu yabuze kwibaza. Intambara ziba abantu n'abanzi, borosi ntiyagahuje abantu ntiba imirwano ntibiri kuba, abantu ntibari kubaga ibitero hariya buri munsi kubona abarundi nabo bagenda biza ku bintu baziranye na borosi n'abanyamerika. Ko tubona ku rundi ruhande ibyo AFC M23 irimo n'iki abanyamerika babishyigikiye, kubera iki ntabwo ibintu byarangira? Abantu benshi bakomeje kwibaza mugani niba umuntu nka Bros afite ijambo muri aka karere, kuki ni nabyo abanyamurenge bavuga bati kuki Trump ko tuzi neza ko ufite ijambo muri aka karere, kuki udahagarika ubu bwicanyi turi gukorerwa ahubwo ukirebera inyungu zawe gusa z'amabuye? Bijyanye n'icyo ngicyo waruvuze turi buze kuza gusubiza gahoro. Abantu yabuye ko ibintu bizagenda bikemuka. Okay, reka mukwaya dusoreze kuri iyi nkuru. Abasivili barenga 200 bari barashimuswe mu Burasirazuba bwa Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa ADF ufite aho uhuriye n'umutwe wiyita Leta ya Islam Islamic State. Bazongera kubagura ngo M23 zavamo. Ntabwo twakumvaga mukwaya. Navuga nti ubu ngubu baracyabeshya ngo M23 zahava. Reka Kivu, hirya ya Kivu hazafatwe n'abandi, n'uturere buryo umuntu azaza avuga ngo M23 zahava, izahakorwa nande? Abantu bakira impinduka erega. Abantu ko biranagoranye ko abantu bazakire ngo bisaba igihe ko abantu babimenyere. Kuko abantu bakivuga ngo amabanki yarafunze, ibibuga by'indege birafunze n'iki byose, ibyo abantu nuko ngo baba batarumva ibintu ko macu uko imeze. Umuntu ubasha kubisoma neza ntiyakabaye yibaza impamvu ikibuga cy'indege cyagoma kiba ikibazo, yakabaye kiba ikibazo, ntiyakabaye yumva n'uburyo ngo banki zifunze. Hanyuma ngo nanashimangira nti hari abakeneye serivisi za banki akazibura. Nawe narindimo mvuga ngo leta igisirikare cya Uganda cyatangaje ko cyarokoye abasivili barenga 200 bari barashimuswe na ADF. Ikindi turebe uyu munsi umuyobozi wa MONUSCO James Swan ari buze kugera Igoma, aho biteganyijwe ko ari buze kuganira n'abahagarariye AFC M23, akaganira nanone kandi bakaza kuganira ku bijyanye no kubaha uburenganzira bwa muntu, umutekano w'abasivili ndetse nuko ibikorwa by'ubutabazi byagera ku basivili. Dusoza kandi muri gereza y'Amakara nimugoroba batanze itangazo rivuga ko abantu nyine bagomba gufungurwa. Byavuga ko uyu munsi ngo babwira ngo bazinduke bazinga, ntibazo bari bubajyane ni bari bubagarure hano muri Goma, yenda bakabashyikirize mu 23. Ntago bazi procedure nyine iri buze kubaho cyangwa protocol kiteguwe, ariko byose ni Croix Rouge igomba kuzabikora nk'uko abidusobanuriye bwana Mukwaya. Gusa se nagushimira. Urakoze cyane, nayo ngushimira kuri uyu mwanya tumaranye.